Irecha singbo ahan maktada government job explainer na ikok na khurumjari ngasi ju mayam gidamak yamna kanarba government job ki information update ma pudun lakchari ITBP na conduct toba head constable amadi constable motor mechanic ki thabak kauri ko hariba post vacancy singasi 10 pass with ITI natragana 12 pass with ITI hari laiba candidate sing natragana diploma losilba candidate sing na apply to yagani ko magi last date si 22nd January 2025 ogani duna mayam tabaki notification sing matam chana fangnam gi dokta mayam na channel asibu support amadi subscribe to simbiramu sida kauriba official notification je mayam ena PDF ki link ju fangan jage apply to no link su description da fangan jaram gi ko online mot apply to godamni last date si 22nd January ni ko duga mayam magi apply to bagi matam si sida leire 12 PM da loiduni ko nungthinda last date araga last date ki matam ju time limit chu piri ko number of post vacancy ji mayam punna head constable da 7 vacancy ni aduga constable da 44 vacancy ni ko aduga anjab ki SC ST OBC EWS ki separate vacancy loina tongana reservation lai pay level si mayam head constable yoina pay level 4 ni 25500 ti garu 81100 si ji mayam enhanced salary de di mayam 40000 ki plus ta lakani ko aduga constable ki pay level 3 jina mana salary se enhanced salary da 35000 plus lakani ko mangon allowance mayam lakini ko dearness allowance ration money allowance special compensatory allowance na chingba travel allowance na chingba mayam legini ko allowance mayam je loin punchila kan da di mayam salary ne phang matam da di ayo dini ko aduga magi selection process phase 1 da physical efficiency test ida mayam ahamada lamjen to gani 1.6 km race 1 mile gi lamjen asi mayam 7 minutes and 30 seconds da complete to bongam gadabni sig matung da long jump to gani long jump je 11 feet chongma ngamgadabni chance ahum tang pigani ko high jump jom mayam 3.5 feet chongma ngamgadabni siju chance ahum den piro ko adobu sida tawriba physical je sigi mark carry tawde no marks will be awarded havni ko adobu qualified tawdabe ade stage amade hekta hek disqualify oi matamda next round changbu yaroi ko physical efficiency test se loir matungda second round da physical standard test tawgani sida height chest measurement amadi weight measurement sing tawgani ko Manipur gi onidi relaxation khar piri ko Manipur gi height je 162.5 cm ni ko aduna mayam domicile certificate di compulsory chang ni ko Manipur gi sigi height je relaxation je phangna ba ko duga minimum the chest measurement is 77 cm ogedam ni expansion da mayam minimum da 5 cm gi expansion ngam gadam ni ko 82 yogadam ni cello tribe ki na 160 height ore duga 76 cm ore chest na ko 81 ore si chamani ko 5 cm gi kano doni expansion doni ko ngam dusia round 2 jil loir matung da document verification jum tawrani ko document verification je kainam tamda isagi educational certificate diploma certificate experience certificate ari wishing lona ulani original ngatani ko matric ki date of birth certificate ki proof oina matric ki marksheet ki certificate ju changani dug isagi category certificate SC ST OBC EWS ki certificate se ako isagi hanade leijab je yaroi ko mogi annexure 1 annexure 2 annexure 3 tongana loin khairi ko sida mayam form apply to bigi last date chi 22nd January ni 22nd January ki mamang da same graba central format ki certificate sing oigadabani han yauri ko dona mayam central format ki certificate sing mag official PDF ta maning wide loina page te yawbani ko adona PDF sing ai PDF ki link choi description da available ohelam duni aduga mayam domicile certificate duga isa ki pan card aadhar card sing loina ready de loina thamgadabni ko mari suba phase ta written examination 100 marks ki tawani written je mayam 100 marks ni OMR duga written je mayam written examination je computer based tawdura natragana OMR tawdure have je si decide tawduri ko moina adu multiple choice question di oirani hare sida exam je question mari ni ko ahamda general knowledge ki 10 question 10 marks maths ki 10 question 10 marks hindi or english ki 20 question 20 marks laire trade related theory si jana mayam motor mechanics ka mari lena ba question da ko sijina question phaidi ki chawi 60 marks 60 question ni ko matam 2 hours ki matam di matik chana dum phangi ko do mayam any job ki damakta preparation to ribo already mayam na textbook yearly pass pro je offer le kan se de loksin bi horo hanadi textbook yearly pass pro je sahi tangi offer piramani ko sahi ki 307 da phangmi aduga ngarang phogda textbook ki lifetime pass pro 3 years ki pass pro je mayam 571 le mani ko hojikti 527 da phangi
ngasi tangi offer ni ko sijina mayam last day ni ngasi duna last day gi asobo discount ni mayam na textbook yali pass project lai matamda T2M ba ko sine view exam khudima ki mock test previous year question practice tawba exam manung da khoina marks pair ga exam thabado adugi facilities sing loina exam manung da aware oina ba textbook sidagi loina tammaga practice tawga exam je thaba taradi soidana maki mai pak pagi lamjen da mayam kumang choksin gani ko juna mayam ITBP gi oiraju loina any exam government job ki central gi exam sing loina sida mock thabi hai previous year question paper download to bi hai so chapter wise subject wise thage haba isa gi apam ba loina to bi hai ko si app sida aduga ITBP gi exam jida 20 question Hindi or English apam khan bi hai ko aduga exam gi question gi standard ti 10 standard ta torkani hamni ko minimum qualifying mark lay ko cut off tina te minimum qualifying mark tongan lay si cut off na te yodabadi yade ha pa masing ko general lamadi EWS category ko ina 35 mark yodaba yade SC ST OBC non creamy layer ko ina 33% yodaba yade ko doga phase 3 da practical skill test lay ni ko practical skill test se 50 marks keli to gani ko qualifying marks ina ma'am tangkhai mo ini ko ida ma'am sida lay subject che kai ke no ha matam motor mechanics ke mari le na ba to idini post si kam chana ba ko vehicle inspection the 10 marks identification of faults the 10 marks rectification of defects the 25 marks handling of tools the 5 marks punna 50 marks ni 50 marks ki manung the 25 jena qualifying oini hamne ko sijna practical ni duga phase 4 da duga practical loira matung da merit list lepani ko the merit list se loira matung da medical examination gi korani ko medical detail and medical examination ni duga fit oy har kadi aduga review amuka lakini ko review da fit oy re natragan unfit oy ra ba laktini ko adu application fee je form thajim gi maman che rupees 100 ni anijam OBC amadi EWS ki oina ko adubu candidate sing SC ST amadi ex servicemen gi oina di form fee free ni ko exam to wiam ni magi qualification je 12 pass ni ko head constable gi na aduga motor mechanics the certificate phang ban natragan ITI gi 3 years ki ITI ki practical experience level candidate sing ogedam ni ko natragan diploma in automobile engineering or GI ko the ma'am age limit 18 and 25 phone ko constable ki 18 and 25 ni sina 10 pass loirba amadi ITI ki training loirba candidate sing ogedam ni natragan 3 years ki experience leiraba ogedam ni ko sida leirba age limit se loina relaxation lagini ko aduga ma'am sida di S calculate to bugi matam ju tongana piri ko S calculate to bugi matam ji 23rd January 2000 dega horoga 22nd January 2007 fogi matam manung do oigedam ni ko adu khoina certificate sing tan thokje ma'am last date 22nd January fogi mamang da certificate sing loina ready da tan thok thamgadam ni ko S relaxation loi legani akoina certificate sing ma'am annexure 1 2 3 mayam tongana khaidu yauri ko PDF chi gi aroi bida yaudini aduna ma'am ai PDF ki link su description da available ohelam gi ko do ahan me link de hik sanga gadum PDF download tor gadum details ying bane SC ki 5 years ki upper age limit ta relaxation phangani OBC non creamy layer ki 3 years legani ex serviceman gi loin tongana extra loin legini ko मैं हमने any job की नमक preparation तौर पर तार दी SSC coaching Manipur YouTube channel ना अनोबो course में launch तौरी हाइबर course असी 6 जनवरी की class होरानी को इधर मैं हम all subject है बता रहे maths English reasoning GS exam खुदी मकता हंगी बस subject खुदी मक लोई ना cover टोगनी को maths English reasoning अमदी GS subject की लोई ना separate faculties लेकिनी affordable rate लाकनी अकोई ना तौरी पर live class टोगनी को live class में हम YouTube तो live थारा का live class टोगदवनी live class yeng ban nang haudur ju recorded lectures video fangan gani ko latest examination chingi PYQ previous year question paper loin fangan gani class note PDF format ta tongana group same gani group ta loin thagal kani ko ida mayam syllabus sing je mayam 3 months ta complete oina bo hona gani ko ida mayam na sigi tawriba course gi matang de akum marol khangning ba leiraga su mayam ijariba WhatsApp number screen da tholi WhatsApp number jida dum WhatsApp text to biro ko class to duji ma'am SSC coaching Manipuri da YouTube channel jida class to ni ma'am na demo lectures yeng ning ha ta raju ma'am channel sida changbiro channel ki playlist changbiro playlist changa percentage ki playlist yorong ni ko math tak pa gi ma'am percentage ki basic tagi horoga percentage se 18 lectures ki awani ko
18 lectures to adu hanta yingbiro ma'am yenga matungda ma'am na isada kana do manbra anouba tamiba anouba knowledge phange phangde isagi kana bagi matung ina ma'am na pame khang matungda contact to biro khoina tawriba course se validity lifetime pi dini aduna khudong chaba ma'am si ma'am punna lomina si ngasi gi ona dai job notification ji loina na ma'am dagi matang sida bidai lawjage anouba job information lak matamda matang sana matam chana video phanganjage ITBP gi apply to number link amadi PDF download to number link je official website ki link do phanganjaramge ngasi gi dai matang sida video si tension jarage thank you